Uzugira ngo abagore n'abagabo Imana izina bakoze mariage muri sare muri reception. Umugore n'umugabo nabemezanyije ko bazoshakana barashakana. Umugore n'umugabo ni urukundo rw'umugore akunda umugabo n'umugabo akunda umugore. Habayeho gukundana mugakora mariage publicly cyangwa se mukereka abantu ko mwabanye. Uri umugore n'umugabo. Kuko nashatse kugwira ikintu kimwe. Iyo uhuye n'umuhungu bwa mbere mukuvugana ko muzoshakana iyo ni ndoa. Mwagera kwa pasteur akabasengera amera uhusu sherehe ya ndoa. Mwagera mu rugo mugakora ico bita kitendo ca ndoa. Mubaye umugore n'umugabo. Yego. Imana irabemerera iyo pasteur abahezagiye. Abababwiye ngo mugende bagize umugore n'umugabo mugakora ivyo mugomba gukora. Shalom, shalom, chuti namwe bakunzi ba Empower TV ndabaramukije muri hose nizere ko muguwe neza mu banyu no mu vyanyu. Nkuko muribona rero turi hahandi nyere kuri Boulevard de l'Uprona restaurant Bardos aho benshi bita kwa Sogo. Ndabandanya ndabasaba gukora subscribe, share na like, comments zanyu turazikeneye cyane kugira mubandanye mukurikiranye ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'umutumire wacu mwiza cyane evangeliste Michel MFITUMUKIZA akaba agiye kutuganirira ku ngorane zihari zijanye no gucikiza canke ico bita kubombora mu mico ya Kinyamurenge. Kaze cyane evangeliste. Murakoze cyane. Ndabibona uraberewe cyane. Sinogera nabivuze. Nibisanzwe cyane urakoze. Ego nibisanzwe. Davizi kusanzwe ubego. Ariko rero uno munsi nkuko wavyumvise dushaka kuvuga ku kintu kijanye no gucikiza canke ico bita kubombora mu mico yacu ya Kinyamurenge. Mbega rero kubombora niki? Kubatazi ico kubombora. Hariho amajambo atatu ngomba gusobanurira abantu. Hariho ijambo bita guterura. Hakaba n'ijambo bita kubombora. Hakaba n'ibyo bita ubukwe. Aribyo bita mariage mu rurimi rwa none. Guterura ni umuhungu wakundaga umukobwa ariko umukobwa atamukunze. Bakamuterura bakamujana umukobwa akaja kuba mu rugo adakunze umugabo bakabyara n'abana atamukunze akaba mu rugo adashaka akaba mu muryango adakunze. Iyo ni mico ya kera yakorwaga n'abanyamurenge yakorwaga n'abarundi yakorwaga n'abanyarwanda. Ni mico ya kera yakoraga abapagani ba kera batari bakijijwe. Hakabaho ijambo ryitwa kubombora. Kubombora rero ni umuco w'abanyamurenge ni n'umuco w'abanyarwanda bakoresheje ni n'umuco w'abarundi bakoresheje. Urebye mariage ijara aho agakiza kaziye nibwo bazanye ngo abantu bakora ubukwe baje mu ishengero bahabwe umugisha. Ariko kuva kera basogokuruzaho dukomoka twebwe dukomoka mu bantu babomboye dukomoka mu bantu bateruye. Nta mariage yabayeho kuko nta bapadiri bari bahari n'abapasiteri bari bahari. Ijambo kubombora rero ni iki gikurikira. Hari ico bita mu Gifaransa ngo ni alliance. Mu Kinyarwanda byitwa amasezerano. Ngiyi ndayambaye. Jewe nakoze mariage. Nja muri leta, mumve muri leta, nja muri eglise baraduheza umugisha. Ariko kubombora ari byo abantu bakonfonda cyane ugasanga abantu baravyitiranya. Niwo muco uhesha abantu gukora ubukwe mbese kororoka mu buryo bwihuse batarinze gutegereza ngo abanze bakorera amafaranga bazokore mariage. Nuko bigenda nguko. Alliance na amasezerano. Niyo biti ndowa. Iyo umukobwa n'umuhungu bicaye mu kabare bakaganira bombi bakemezanya ko bagiye gushakana. Iyo ni ndowa. Kuko bubatse amasezerano hagati yabo bombi bemejanyije kuko bazoshakana bakambikana impeta ya alliance ya fiançailles. Yego. Nubwo umuhungu atoshaka wa mukobwa. Nubwo wa mukobwa yosezerera wa muhungu batarashakana. Mu Giswahili bavyita amevunja ndoa. Yisha amasezerano yavunjije indowa. Yishizo bavuganye. So mariage ntibera mu ikanisa. Iberaho umukobwa n'umuhungu bahuriye. Umunsi bavyemezanyije babaye umugore n'umugabo mu bitekerezo. Noneho kubombora iyo umuhungu yavuganye n'umukobwa bakemezanya kuko bazobana. Iriya ni mariage pure imbere y'Imana yemera. Imana yemera. Ibibe iyo bashinze indagano hagati yabo Imana iravivura ya ndagano bavuganye bombi. Utira gucikiza no kubombora vyemerwa n'Imana. Ivyemerwa n'Imana. Kubera kuko ni indagano y'abantu babiri. Noneho icaha bita ngo nukubombora. Kubombora sico caha. Icaha ni itegeko ry'idini bashizeho ngo ubombora wese ace kwa pasteri mbere yuko agera ku ntambwe ya gatatu. Hari ico bita ngo ni ndoa, ni indagano, hakaba ico bita sherehe la ndoa. Ariyo mwita ifete, ariyo mariage abantu bose bayitahe.
pasiteri abaheza umugisha hakaba n'icyo bita kitendo cha ndoa kugira ngo umugabo n'umugore bahurire mu buriri cyangwa se bahurire mu nzu nk'umugore n'umugabo babihabwa nuko baciye ku ikanisa none icyo bamuziza suko yakuye umukobwa iwabo suko bazanye n'umukobwa waje iwabo ikosa nuko yamukuye hariya asimba inzira yo guca ku ikanisa aja mu rugo amugira umugore atarahabwa umugisha n'umupasiteri ariko kubombora byamyeho kubera kuko niyo ndowa yuzuye ni nabyo bya kera byabagaho noneho haza kuza systeme y'aba mariage umuntu akumva ko adafite ifaranga adafite inka z'inkwano adafite moye yo gukora mariage ngo afate amasare n'amahoteli ko atobombora oro mwumvikanye n'umukobwa mugafata taxi voiture avuye iwabo mukarongora no kwa pastor akabasengera mukaja mu rugo iyo ni mariage iyo ni ndowa ntaho bitandukanye n'umuntu wambaye urushenga cyangwa se wagiye bakubita ingoma baramutega cyangwa se wakoreye muri reception muri salle kubombora ndabyemera si icyaha no guca inyuma y'itegeko ryo kudaca kuri pastor yego ariko rero tugerageje kubiraba papa evangeliste kenshi ababombora tuvugishije ukuri tubiravye yego ababombora ntibakunda kugira ico ciyumviro cyo guca kwa pasteur ni gake numwe kwijana niko novuga usanga ashobora kugira ico ciyumviro cyo guca kwa pasteur atwara umugore yabanje gucisha imbere y'Imana mbe ni kubera iki badashobora kwiyumvira ngo bavuge bati reka tubanze duce imbere y'umukozi w'Imana hezagire ababombora benshi bari abapagani ica kabiri ababombora benshi bakunda gukoresha ikinyoma ari igihe ashika akavuga ngo n'umwana wa Furani akitirira se w'umuntu kubera ubukira afite cakabesha umukobwa ibyo adafite kuko nta gihe cy'umukobwa cyo kumugenzura kiriho ariko uri umukirisitu ukaja kubombora uvugisha ukuri uriwe ukabwira umukobwa ico umukundira ukamukundira faiblesse ziwe nawe akagukundira faiblesse zawe ukamukundira côté fort ziwe nawe akagukundira côté fort zawe mwamara kwemezanya mwembi nk'abakirisitu aho deje ndowa yabaye mwabaye umugore n'umugabo mukarongora mukaja kwa pasiteri nk'abakirisitu kugira ngo abahangurire muje kubana mu rugo nk'umugore n'umugabo igituma bataja kwa pasiteri rero ngo ni igiki umupagani wese ntabwo yategereje kuja kwa pasiteri ariko umukirisitu uramutse ubomboye ni wacu byarahabaga abantu badafite ubushobozi ndi mu gutangara nk'ubu nyine umwana w'umusore ukamusanga afite imyaka 40 wamubaza kutarashaka ngo niki ngo nta bushobozi bwo gukora mu mariage i Kigali pourquoi ufite umukunzi uhamagare kugaburira abantu sibwo bukwe siyo ndowa gutwara abantu ku mabiciro ku masare akomeye siyo ndowa hamagara wa mukunzi wa mwicare mufate taxi voiture na passer mama ngo dusengere abasengere murangiza muje mu rugo abavye mwamenyesha ngo twagiye mu nzu imwe hasige babagemurire mubeho mubyara abana mwororoke ibyo biremewe kuba Kristo yego hari ikindi citwazo bakunda kugira bakavuga bati ahubwo d'ailleurs n'ababanye bakoze ubukwe mariage iri officielle ntibigera bana ngo banarambane twabomboye twacikije nitwe twamatwibanira mbega hoho nivyo uvuze neza cyane basogokuruza ntibigeze bakora mariage na etat civile ntabe bagaza basinya tibagaza bavanga umutungo umukobwa yagaza viwabo yikoreye gusa amahuzu bamucuranye azambare ashatswe siko ba data na ba mama ntabwo bigeze baje muri leta ngo basinye ngo turabanta nje papa afite imyaka 80 irenga na mama ntabwo bigeze baje muri leta ngo basinanye kandi nta nubwo mama yigeze aza kwa data afite kuzotandukana nawe nta divorce yahabaye ariko bakoze mariage ibone nejo bundi bakoze mariage ariko urebye mariage z'ubu nyine mariage z'ubu nyine turi mu gukorera mu masara akomeye turi mu gukwa imyaka 3 aho fiance umukobwa save the date kamara imyaka 2 invitation kamara umwaka ngo koraje guka umukobwa muri mukumbana ukwezi kumwinga nimwe mugatandukana ariko ababomboye benshi nzi basaziye mu ngo tureke mariage rero tubombore abandi barobombogwe njyewe abantu bose baranyemereye kubombogwa nimba ari kubomboka ikibazo turafite ni kimwe nuko umukene yishinze umukire umukene akaregwa gushaka ngo abyara hakirikare ngo karagendera kuri ritime mukire ngo arinze ngo abone amahera ngo abone imodoka ngo yubake inzu ngo akore mariage umukobwa nakava ngo ndagukunda ariko ntituzakora mariage ngo tuzobana nitudakora mariage tuzobana ariko twe tuzi abantu benshi bubatse biciye mu kubombora kandi bagaca kwa pastor akabaheza umugisha barangiza bakaja mu rugo bakororoka urugo rugakomeza yego kuri uno munsi kuba ariko baradukurikirana hari abadidaniwe bavuga ati none nkoriki
nkoriki ilevre hari abatafise ubwo buryo yego ariko kandi abandi bakavuga ati nje kuvuga ngo kwa pasteur ngo urumva pasteur ngo nzobombora ngo ndagusavye ngo uzoduhezagire ugasanga birabacanze none kuri abo bafise ivyo bibazo by'ukuntu bazoja gutumbera pasteur bamubwira ati je urumva nari nkeneye kubombora wo batinyura babwira ngo iki ntabwo ugenda kubwira pasteur ngiye kubombora uragenda ukavugana n'umukobwa murangiza kuvugana n'umukobwa mukaca kwa pasteur mukamwe twebwe dufite ubushobozi bukeyi tidufite izo nzu tidufite imodoka nta mafaranga ya mariage dufite ariko dukeneye kubakana kandi Imana ishaka ikeneye bubakana n'ubukwe mwahananya amasezerano ntawe ushaka ko yacinyima hagati yanyu mwembe none ga pasteur dusengere udumugisha ubuzima bubandanye nta kindi nyuma yaho yo kubasengera nta cyaha kiba kindi kirimo kuko kubombora si cyo cyaha icyaha nukubombora icyaha nukudaca nukwica itegeko ry'ikanisa ariko kubombora byamyeho kuva kera icyaha nuguca inyuma y'ikanisa gusa ego urabona ko kenshi cyane usanga nukuri muri abo basaza baruvuze nk'aba papa nkuko barubivuze n'abandi bose benshi barongoye bacishije muri ubwo buryo bwo kubombora mbega mu gihe bo barabaye mu myaka n'imyaka bakavyara abana ndetse bakanasohora n'abandi yego mbega ico Imana bakonsidera nk'umugabo n'umugore no ndatangaye kubera iki kubera nyene bashobora kuba Imana ishobora kuvuga iti sindabazi sinigeze mpezagira uzugira ngo abagore n'abagabo Imana izina bakoze mariage muri salle muri reception umugore n'umugabo nabemezanyije ko bazoshakana barashakana umugore n'umugabo ni urukundo rw'umugore akunda umugabo n'umugabo akunda umugore habayeho gukundana mugakora mariage publicly cyangwa se mukereka abantu ko mwabanye uri umugore n'umugabo kuko nashatse kugwira ikintu kimwe iyo uhuye n'umuhungu bwa mbere mukuvugana ko muzoshakana iyo ni ndoa mwagera kwa pasteur akabasengera amera uhusu sherehe ya ndoa mwagera mu rugo mugakora ico bita kitendo cha ndoa mubaye umugore n'umugabo yego Imana irabemerera iyo pasteur abahezagiye abababwiye ngo mugende bagize umugore n'umugabo mugakora ivyo mugomba gukora ko bimeze gutyo none ni kubera iki benshi usanga ubunye bariko baragira ibintu byo kurenovera ngo je ngo twagize ngo ibintu byo kubombora ngo dushaka kugira mariage officiel ndi kuvuga ko nabo hari ikintu baba biyagiriza bakoze kidatunganye imbere y'Imana no kubera ki bashaka kuvyo officializa abenshi ikintu cyambere ari impararo n'impango guharara ikintu bakavuga ngo naje ndakora mariage umugore azonsuzugura kuko ntamukore mariage umugore akavuga ngo ni tudakora mariage abandi bakobwa bazonsuzugura ariko le vrai mariage y'ukuri ni convention y'umuhungu n'umukobwa muramutse muryamye ku masezerano yanyu mwembi gukora mariage sivyo bikenewe hakenewe ico dukeneye kugira ngo ingo zubakwe niki sukujana abantu mwishengera ngo pasteur sukujana abantu mwishengera ngo abantu barye babone urushenga bimwe bambara n'ama costume ico dukeneye kugira ngo mariage zibe fort zikomere niki nugukomeza amasezerano y'amajambo mwavuganye mwembi so ico kintu muramutse mugikomeje rero iyo ni mariage muvuye kuri yo ntambwe mukegera pasteur kubera ubushobozi bwanyu bukeye akabasengera iyo ni mariage yego hari ikintu numva no kubaza kuri ico apart yuko kubombora ari umuco wa kinyamurenge canke yindi mico yose mbega nta kindi kintu coba gituma abana baje kubombora mu buryo budaciye imbere y'Imana umwana iwe hari igihe umwana ashobora kubira se ngo namushingira isakanga cyangwa umwana akabwira se ngo nkeneye uriya mukobwa isakanga umwana bigatuma aje kubombora kubera ko umuvyeyi atamwemereye ko ashaka babyumvikanyeho ariko nubwo iso yo kwemerera gushaka ntiyo kubuza kubombora yabikwemereye hari igihe umubwira ngo nubwo unyemere gushaka je nta mariage nkora dépense ni nyinshi ndabombora mukavyumvikanaho warangiza isaka kubwira ngo umwana wanje nuva kuzana umukobwa tumuhitize muno mu wanje umujane kwa pasteur abaheza umugisha numara umujane mu nzu yawe mukivyo hisemo kubombora utahisemo mariage ica kabiri hakaba umwana ahitamo kuja kubombora kubera kuko yabwiye se umugeni ise aramwanga umwana bigatuma aje kuzana umukobwa yamara kumuzana kubera kuko yamuzanye ise adashaka bigatuma muhitiza mu nzu atanabwiye pasteur ico nico gihe umwana akora icaha kuko yabomboye azana umugeni amuhitiza mu nzu kumugora atamucisha kwa pasteur kubera kuko batazumvikanye na se ariko haramutseho kuvuga ngo umwana agiye kubombora atavuganye na se bakabicisha mu rwego rw'ikanisa tacaha kibirimo ego ngerageje kumva neza amaraison atuma abantu babombora soit irashobora kuba question y'uburyo question y'umuco canke question yuko uwo yakunze umuvyeyi atamumwemereye ariko rero kuri ico nyene cuko uwo yakunze umuvyeyi batamumwemereye mbega mu gihe
umuvyeyi akwankiye gutwara uwo wari warakunze Yego. aba bitewe n'umuco canke n'ubupagani cyane cyane navuga kuko umuvyeyi wangira umwana gushaka umukobwa yakunze n'ubupagani bubimutera kuko agomba gutekereza umugore babanye ko yamushatse amukunze akareka kuko nuriya mwana ubugiye gushaka ntabagiye gushakira se abagiye kwishakira akareka uriya mwana nawe agashaka uwo akunze ikindi kintu nshaka kubwira ni kimwe nuko abantu bari kuvuga ngo umuco sebo ariko mu rwego rwa mariage umuntu agomba gushaka umutima ukunze ntagomba gushaka umutima uzi nkumva rero umubyeyi ntagomba kubogamira umwana ngo ashaka umugore ashaka agomba gushaka umukobwa akunze kuko ni umugore wiwe kuko indowa si abantu babiri babana indowa ni abantu babiri bakundana ego cyane aho nyene ndacafise ikibazo kujanye n'ikintu c'umuco n'ubukristo turamaze kumva ko kenshi mu mico ya kinyamurenge batemera ko mushaka handi canke mushakwa handi sinzi mbega ivyo bintu vyo bari vy'igikristo vy'ukuri mbega nta munyamurenge yoshaka umurundi canke umunyarwanda canke uwundi bwoko ya ndagusubiza ndabanza gusubiza mu buryo bw'umuco iwacu mu buryo bw'umuco bangaga gushingira mu bandi bantu batari abanyamurenge kubera impamvu nuko umuhungu yageze ashaka umukobwa umuhungu afite imico y'abanyamurenge siko umukobwa afite imico wenda y'abanyarwanda cyangwa y'abarundi twebwe iwacu umukobwa w'umunyamurenge yashatswe n'umuhungu w'umunyamurenge nta mukobwa uzuvuga sebukwe mu izina n'ikintu gishaka kwitiranwa n'izina rya sebukwe ntaza kivuga nta mukobwa ushobora kwicara ku ntebe imwe na sebukwe ngo sebukwe yihagurukeho nawe yicareho nta mukobwa ushobora kwinjira mu nzu ngo abanze sebukwe aramutse sebukwe amubanjije noneho kubera abasaza bacu bashaka ko abantu bakurikiza iyo mico nico gituma gushaka undi muntu utari umunyamurenge byabagoraga aho ni mu muco ariko ayandi moko nzamura nk'abarundi ahangaha umukazana na sebukwe bashobora kwinjirana muri taxi bakicara ku ntebe inyuma shoferi akicara imbere cyangwa se ugasanga karavuga n'ibintu bifite isano n'izina rya sebukwe ibyo ntaco niwo muco wabo kandi ni mwiza kuri bo ni mubi kuri twebwe ariko ni mwiza kuri bo natwe ibi byiza byacu ni bibi kuri bo ariko mu rwego rwa gikirisitu umuntu wakijijwe ashaka uwo akunze naho yoba umurundi naho yoba umunyarwanda kuko na Mose Imana yakoresheje gukura ubwoko bw'Abisirayeli mu Egiputa yari afite umunyazirayeli yari afite umukobwa wa Yetiro w'Umediyani ntabwo yari umunyazirayeli so iyo umuntu yakunze ashaka umutima ukunze ntashaka ubwoko bwiwe ntatoranya ubwoko kuko mu kubana muri iyo wakijijwe mubana muri principe z'umwuka mubana muri principe z'imyemerere ugapfa gushaka umukobwa wakijijwe nawe warakijijwe agendera kuri les valeurs zawe nawe ukagendera kuri les valeurs ziwe ariko mu muco kandi bubahiriza ko umuntu agomba gushaka ubwoko bwiwe ariko umuntu wakijijwe iyo wakijijwe uremerera umwana agashaka umuntu wese ashaka yego urumva rero hariho umuco urimwo mu banyamurenge rero dahuye n'ivyo Imana yemera kuko Imana ntigira amacakubiri kandi ngo ntirobanura ku butone ikindi kintu ushobora gusobanura abanyamurenge ntibanga gushaka abarundi cyangwa bagashaka abanyarwanda ngo nukubera kuko batandukanyije ururimi cyangwa badahuye mu bwoko no siko bimeze ahubwo basanga umugabo afite umwana w'umukobwa yakuriye mu nk'ijana akura azakamisha inka 20-30 anywa amata ari umwana watese n'ibiki aho undi mwana bakuranye muri uwo muhana wundi mukobwa nawe nuko yakuze arashatswe bamukoye inka 12 kurumva nibucya wewe uhita ubona haje undi muntu nawe araje ngo aje kugusaba umugeni w'umunyarwanda cyangwa umurundi ashika kubwira ngo aragukwera umuriyoni ukumva umugabo aravuga ati ndicara goko dakoshanya umwana umuriyoni hari undi mugenzi wawe mukosheje 15 siko none ugasanga kubera imico mu gukwa no gukoshanya n'ibindi itandukanye ugasanga abantu bikumiriye kuri ico kintu ariko uko iminsi igenda tumaze gutahura kuko hatubaka ibintu kubaka urukundo abantu baje kumenya ukuri ku bintu bimeze I think ubu nyine barashakana kandi namahoro baranubatse mugabo kurusha umunyamurenge washakanye n'undi umurundi washatse umunyamurenge yubatse kurusha umurundi washatse uwundi umunyarwanda washatse umunyamurenge yubatse kurusha umunyarwanda washatse uwundi so mu mwuka umuntu wakijijwe uye wakunze ugomba gushaka utitaye ku bwoko
Thank you so much. Reka rero turangize tugushimira ariko tutaraheza. Nanifuza ko ugira akajambo kanyuma ushikirije kubo bafise ikibazo cyo kubombora no gucikiza mbega nakaye kajambo kanyuma batekera kugira ngo bagendere mu murongo mwiza w'Imana bashakamo. Ndakijwe ndi mu evangeliste kandi ndabizi ko neza ibyo mvuga bihagazeho mpamanye n'umutima kuko ibyo mvuga ari ukuri. Urubyiruko rwacu ruri hano, urubyiruko rw'abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge bari za Kenya, bari Uganda, abanyarwanda bari Kigali, abarundi bari mu Burundi, bari n'ahandi hanze mu isi yose. Umusore ushobora kuba warabujijwe gushaka kubera n'ubuzima ngo nta mafaranga ntanzu ntaki, genda uvugane n'umufiance wawe, nimurangiza umujane kwa pasteur abasengere mwubakane. Nimurangiza kubakana muzogira amahoro kimwe n'umuntu wakoze mariage. Timwite kuvuga ngo wenda ngo nta bintu mufite cyangwa ngo nta bushobozi mufite. Kubombora bibicaha iyo wamuzanye ukagenda utamucishe kwa pasteur, ariko iyo wacishije umugore wawe mu rwego rw'itorero bakamusengera bakabahiza imigisha, iyo ni mariage yuzuye, mugira amahoro n'Imana. Ego reka tubashimire mutumire wacu. Murakoze cyane. Mwarakoze kutwitaba. Namwe murakoze. Twizere ko nitwasubira kubikora ko muzotwitaba. Imana ibaze umugise turari kabisa. Ego murakoze cyane. Ego reka dushimire namwe nshuti bakunzi ba Empower TV mwabandanye mudukurikirana, reka tubibutse kubandanya mukora subscribe, share na like kugira muze murakurikirana ibiganiro vyacu. Naho butaha, ciao ciao.